Inaka Mahasiswa PPG dalam Jabatan 2 Bahasa Bali Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2021 Titiang Sanemangkin Jagi Ngemargiang Uji Kinerja Praktik Pembelajaran. Rahajang semang alit-alit ibu sinarang sami sapunapi gatra niki alit-alit ibu sinarang sami. Nggih, kanten semangat nggih. Nggih. Nggih, kanten semangat nggih adik-adik ibu sinareng sami. Nggih, ring rahinane mangkin ibu jagi pacang nglanturang pemargin pembelajaran bahasa Bali puniki. Sadurung alit-alit nglanturang pemargin pembelajaran ring rahinane mangkin ngiring dumun ngaturang pangastung kareng nggih, majalah antuk muncarang pangan jali umat. Om Swastiastu. Inggih, Swastiastu, majeng ring alit-alit ibu sinareng sami niki. Nggih, sedurung alit-alit nglanturang pembelajaran rahine mangkin. Ibu sate makelingin majeng ring alit-alit ibu sinareng sami mangde alit-alit sate nerapang protokol kesehatan nggih. Duaning ke merana utawi bendala nika nganenin indek COVID-19 puniki. Alit-alit mangda sate nerapang nika protokol kesehatan sekali cuci tangan, jaga jarak lan nganggen masker. Sampun ke alit-alit nerapang sekali asa punika ring jero nyane suwang-suwang? Sampun. Inggih, sampun nggih. Nggih, kumadak-kumadik mangda alit-alit ibu sedherek sami mangda sate kenak tur rahayu nika nggih. Nggih. Sadurung nglantur pemargin pembelajaran puniki ngiring alit-alit ngresiti bakti majeng ring ide Sang Hyang Widiwaksa mangda malih jebos sitat kala alit-alit maja mangda sate kenak tur rahayu. Nggih. Mangken Ibu Nunas majeng ring ketua kelas mangda mimpin doa jebos nggih. Nggih durusang. Mungkin kira-kira berdoa menurut keyakinan dan agama berdoa. Nggih, suksemeng nggih sampun prasida memimpin doa ring rahinane mangkin. Pun share napi wasanika absen rika ring WA group nika. Sampun ke alit-alit nagingin absen punika? Inggih, suksemeng nggih niki tinggal ibu sampun kesamian nika nagingin absen punika. Inggih, suksemeng banget niki Dendi sampun, Jenny Udayani niki, Indra Krisna nika sampun samian niki tinggal ibu ngeranjing nggih suksemeng banget niki adik-adik ibu sande jaga bagus niki sampun semangat pisan niki nyarengin pembelajaran bahasa Bali niki nggih. Ibu makelingan majeng ring alit-alit malih jebos ritat kala alit-alit nyarengin pembelajaran puniki mangda tata disiplin nika nggih nyarengin pembelajaran ampun ngelen-ngelen nika nggih mangda napi sane jagi sobyang ibu malih jebos napi sane paparang ibu sane ican ibu ngenenin indek materi rahinanen mangkin mangda presida karesepang tala presida kadrapang nika keanggen ring masyarakat nika nggih ngenenin indek tujuan ibu ngemargiang pembelajaran ring rahinane mangkin nggih. Inggih tetujon alit-alit belajar ring rahinane mangkin inggih punika melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik secara kritis dan kreatif. Peserta didik mampu menguraikan wangun pidato berdasarkan skema pidato, mampu menerapkan kaidah bahasa dalam teks pidato berbahasa Bali yang terdapat pada video dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik mampu merangkai kembali isi dari wacana pidato yang sudah didengarkan melalui media video dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Nggih, sekali asa punika
Tetujon iraga melajah ring rahinane mangkin. Nggih, mangkin ibu jagi metaken majang ring alit-alit ibu sinareng sami. Nanin ke alit-alit melajahin pidarto bahasa Bali. Nah, Ibu, yang Inggih. sampun nah belajar Inggris bahasa Bali. Inggih. Punika belajar pidato bahasa Bali. Dari internet yang sampun ke belajar pidato bahasa Bali. Inggih, niki becik pisan. Punapi sanes tiosa niki sampun nanin ke alit-alit niki melajahin ngenenin indik bahasa pidarto bahasa Bali puniki. Sampun nggih, niki becik pisan niki nggih sadurung ibu nerangang ngenenin indik pidarto bahasa Bali puniki alit-alit sampun dumunan nika nggih melajahin ngenenin indik pidarto bahasa Bali punika. Majang ring alit-alit ibu sinareng sami. Niki Ibu Presida nama osang napi sane jagi pacang kapelajahin ring rahinanin indik memahami struktur dan kaidah wacana lisan dan sastra yang berbentuk pidato mengamati video pidato bahasa Bali. Usan Kenten, Ibu jagi pacang ngepah alit-alit dados diri kelompok. Tadi asap punika, suang-suang kelompok nika terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke. Ke usahaan Kenten, alit-alit mablik bagan ring WA group nika ngenenin indik LKPD punika. Usahaan Kenten, usahaan arit-arit ngarianin LKPD punika, malih alit-alit ngeranjing iriki maparang napi wasanika mablik bagan hasil diskusinya nih. Dan Kenten alit-alit ngijan kesimpulan kelanturang antuk ibu ngijan alit-alit evaluasi. Tadi asap punika pemargin pembelajaran rahinane mangkin. Nggih, mangkin ring dalahesane becik puniki ibu jagi pacang ngijenin alit-alit nika materi ngenenin indik pidato bahasa Bali. Nggih, nggih. Terus mangkin piar sayang nggih. Napi sane presida kesimak ring pidarto sane sampun kapiar sayang iwau punika. Inggih. Inggih nika wenten sane ngamaosang ngenenin indik pemahba sane daging indik pangayu bagya. Minabang ibu sane tiosan wenten malih napi sane presida kapiar sayang ring pidarto punika. Inggih yang Ibu. Inggih, terus. Ibu Presida mengingin titiang ngenenin indik undang pidato nyanyi ngenenin indik warna-warna punika piranti dakan. Inggih, patut pisan niki Juni Antari niki nggih. Nggih, semangat pisan niki alit-alit ibu niki sane jegek puniki nggih. Nggih, go. Nggih, usahaan Kenten minabang ibu sami sampun presida ngresepang ngenenin indik napi daging pidato iwau punika. Inggih. Inggih, niki ibu jagi pacang maparang ngenenin indik napi nika pidarto nika nggih. Minabang alit-alit ibu sampun uning iwau sampun alit-alit presida dumunan melajahin ngenenin indik pidarto nika nggih. Pidarto punika sahananing daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh sane mate tujon mangda napi sane kawedar punika prasida karesepang miwah kelaksanayang. Nggih, tadi asap punika pidarto punika daging pikayunan sane kawedar ring ajeng anak sareng akeh sane mate tujon mangda napi sane kawedar punika prasida karesepang miwah kelaksanayang. Tadi apa punika? Apa yang anak-anak sampaikan di hadapan orang banyak itu yang tujuannya mangda napi itu apa yang anak-anak sampaikan itu bisa diresapi dan bisa dilaksanakan. Itu maksudnya ya nak ya. Ulang aja ya. Apa namanya? Kayaknya salah ada penyampaiannya tadi.
Inggih, sampun. Sampun napi, sampun presiden ngaresepang nganenen indek napi nika pidato iwau. Sampun, Bu. Sampun inggih. Mangkin ibu jagi pacang ngelanturang ring tata cara maktayang pidato. Ring tata cara maktayang pidato puniki nika wenten petang soro niki saneka pertama punika nganenen indek pidato impromptu. Pidato impromptu puniki pidato saneka wedar sangkanding nada sara lan nenten nganggen teks tadi asa punika. Nika kebawasang pidato impromptu saneka ping kalih wenten kebawasang pidato manuskrip. Pidato manuskrip puniki pidato saneka wedar sangkanding sampun kasiagayang teks nyane. Nika saneka kebawasang pidato manuskrip. Saneka ping 3 wenten talar kebawasang pidato memoriter. Pidato memoriter puniki pidato sane sampun kaparidabdabang miwah sang sanema pidato nenten nganggen teks tadi asa punika. Talar malisiki wenten kebawasang pidato extempore. Pidato puniki pidato sane kebatayang niki nganggen ringkesan. Ke tadi asa punika tata cara ritatkala alit-alit maktayang pidato. Oke, mangken sapunapi wenten pitaken nganenen ini punika sampun presiden nggih ngaresepang. Inggih, sesemenge niki sami sampun presiden ngaresepang nganenen indek napi wasanika tata cara maktayang pidato. Mangken lanturang ibu nganenen indek agem utawi tatingkesan ritatkala alit-alit mapidato niku nggih. Niki agam utawi tatingkesan alit-alit mapidato nika saneka pertama nika wenten kebawasang wicara. Wicara puniki kawagedan alit-alit ngolah tema utawi topik. Nika nggih, nika kebawasang wicara. Terus wenten saneka ping kalih nika kebawasang wirasa. Wirasa puniki kawagedan alit-alit ritatkala maktayang pidato nika antuk rasa mangda nenten sekali anak ngapalang. Nika wirasa. Nika penghayatan alit-alit nika ritatkala alit-alit maktayang pidato. Nika nggih. Ke saneka ping kalih mangkin saneka ping 3 nika wenten wirama. Wirama puniki intonasi suara sane nudut kayun sang sane mirengan. Nika kebawasang wirama. Terus lanturang ibu saneka ping 4 nika wenten kebawasang wiraga. Wiraga puniki semita utawi laras sang sane maktayang pidato. Wiraga puniki pates kadi gerak tubuh. Kadi asa punika. Terus wenten malesiki nika kebawasang nyobiahang pidato antuk pikayunan mangnut ring wiraga. Niki kuasanen wasata. Ke iwau agam utawi tatingkesan ritatkala alit-alit maktayang pidato. Inggih kadi asa punika minabang ibu niki sampun sami niki presiden niki kelaksanayang niki ring SMP. Minabang ibu alit-alit sampun alin niki napi wasanika nyarengin lomba pidato niki sampun sane pacang katureksa utawi kanilai ritatkala alit-alit nyarengin lomba pidato. Nika wenten bicara, wirasa, wirama, wiraga, talar wasata nyani. Nggih. Ke iwau nganenen indek agam utawi tatingkesan alit-alit mapidato. Sapunapi sampun presiden karesepang nggih. Sampun, Bu. Inggih, kandun semangat niki alit-alit ibu sinareng sami. Semangat nggih, kandun semangat nggih sutama banget niki majang ring alit-alit ibu sinareng sami. Inggih niki ring kaping muntan ibu jagi pacang maosang nganenen indek wangun pidato utawi tata cara ritatkala alit-alit makarya pidato. Niki patut kauningin ritatkala alit-alit nyurat pidato niki saneka pertama nika alit-alit ngererah dumun sane mawasot tema. Nika saneka pertama tema usan kentan usan alit-alit kulit tema kelanturang antuk murda ngererah judul. Napi sane jagi pacang kablik bagang utawi kebawasang. Nika nggih. Sane kaping 3 nika wenten kebawasang pemahbah. Yening ring bahasa Indonesia patas sekadi pembukaan. Niki yening cinga ring angga sarira alit-alit niki pemahbah niki minabang ibu patas sekadi napi wasanika kepala anak-anak yang ada di atas posisinya yang paling atas nika pemahbah nika nggih. Ring pemahbah puniki talar wenten papahannyane wenten malih bagian-bagianane nika sane ngranjing ring pemahbah punika wenten kebawasang sane pertama nika pangasungkara. Nika alit-alit yening ring agama Hindu nika pangasungkara nika nganggen napi alit-alit?
biasanya ke ngaturang napi pangastung karo ngangen salam napi yening ring bahasa Bali ring agama Hindu Om Swastiastu. inggih patut pisan nika nggih ke ngangen Om Swastiastu nika kebaosang pangastung karo ke usaha nika sane kaping kalih wenten malih dagingane ngandenin indik pangayu bagya pesan pangayu bagya wenten alit-alit masang swasti prapta nggih sane kaping 4 nika wenten ngaturang murda pidarta napi sane pajang kebaosang niki kablibagang nika kebaosang ring pemahbah murda nika patut kasubyahang ring pemahbah tadi asap nika usan alit-alit ngaryaning pemahbah kelanturang antuk daging pidarta utawi isi pidarta nggih daging utawi isi pidarta puniki maosang nganenen indik napi sane pacang kablik bagang ke ring hija alit-alit mablik bagan napi tetujuan alit-alit mablik bagan nika munggah ring daging pidarta tadi asap punika terus mangke nganturang ibu ring bagian pamuput nggih ritat kala alit-alit makarya pidarta niki wenten napi wasanika bagian nyanyi sane kaping ukur nika kebaosang pamuput utawi penutup yang ring bahasa Indonesia. Ring bagian penutup niki utawi pamuput niki malih wenten papahannyane, malih wenten bagian-bagiannane nika napi manten sane ngranjing ring pamuput punika. Sane pertama wenten pamitutet. Yening ring bahasa Indonesia nika kesimpulan. Ritak kala alit-alit iwau mablik bagang utawi mausang pidarta punika minabang ibu wenten sameton sane nenten mirengan sane ngandelen bangda ragane presida ngresepang napi sane kebaosang iwau alit-alit malih ngaturang napi wasanika pamitutet malih ngicen kesimpulan napi wasanika malih ngicen pabrik bagan nganenen inti-inti pokok sane kebaosang iwau mangda presida karesepang sareng semeton sane nenten mirengan iwau sekali asa punika nika kebaosang pamitutet terus usanika wenten lunas pangampura Prade wenten iwau ritat kala alit-alit maktayang pidarta minabang ibu wenten alit-alit salah kata nika nggih pelih ngeraos ritat kala ngemargiang wenten alit-alit patut lunas pangampura sekali asa punika sane kaping ukur nika wenten pamuput atur iwau alit-alit ngaturang pangastung kare ngangen Om Swastiastu mangken ring ungkur puniki ring pamuput puniki alit-alit patut ngaturang napi nggah napi nak ring pamuput atur punika Ngaturang Om Santi. inggih nika patut ngaturang Om Santi Om sekali asa punika nggih nika iwau nganenen indik wangun pidarta utawi tata cara alit-alit makayang pidarta sekali asa punika mangken presida contohan ibu ring pemahbah puniki misalnya sekali niki Om Swastiastu sekali asa punika rasa angayu bagya aturan titiang majeng ring ida sang yang widiwasa duaning ring galahesane becik puniki iraga presida saduajeng sareng timpal-timpal sinareng sami ring galahesane becik puniki titiang jagi pajang maktayang pidarta sane mamurda ngerajagang budaya Bali misalnya tadi sapunika nggih contohnya nih ring pemahbah nggih yes tadi asa punika nganenen indik wangun pidarta utawi tata cara makayang pidarta inggih wanda asa punika sapunapi alit-alit ibu sampun presida nggih ngresepang materi sane icen ibu iwau punika inggih mangken mangda nenten-aken lasanggala ring WA group tampun tapi wasanika sampun 1000 ngenenin indik LKPD punika inggih mari jebos durus alit-alit karyanin LKPD punika ibu icen galah 15 menit nggih sampun ke alit-alit presida nyinga LKPD punika sampun kecinga nggih sami LKPD punika sampun sami presida ngresepang ngenenin indik napi sane kebaosang ring LKPD punika ada yang ingin bertanya mengenai pengisian LKPD-nya? Inabang wenten sane durung tatas uning? Inggih, durus? Inggih. Inggih, becik pisan iki, geng. Inggih, mari jebos.
Usan alit-alit ngarianin LKPD puniki, malih alit-alit ngeranjing ring-ring puniki, kenten alit-alit jagi pacang mablik bagan utawi maparang ngenenin indek hasil diskusi nyane irike nggih. Piwau alit-alit sampun sami mablik bagan irike ring WA grup punika mangkin ngiring lanturang ring rumit puniki. Alit-alit jagi pacang maparang napi sanes sampun kaplik bagang utawi kadiskusi iwau inggih mangkin galah serang ibu majeng ring kelompok 1 mangde presiden nyobjahang napi sanes sampun kaplik bagang sareng kelompok nyane iwau inggih galah serang ibu majeng ring kelompok 1 sanika pertama inggih duresang. Oke Bu, titian kelompok 1. Itu semua antuk galah kami sampun kapal majeng ring kelompok 3. Om Swastiastu. Inggih. Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Inggih, Om Swastiastu. Walaupun tidak ada sampai topik utawi tema kami sampun kadina. Tekadi sani kawen tenang ring video kemudahan nyane ucapan Swadharma ngewangun wana sertih pinake nyudur kesertaan Bali anyar. Kaping kalih pamabah utawi pendahuluan sani medaging ujas tawa sani ketahyana nganggen pangsempara. Matur pangyubahyaning manah majeng ring ide sayang wijuasa. Matur semua majeng ring sang sani sejarau. Kaping 3 daging pidato. Unika kanutang ring tema pidato sani hadir tenang ring video puniki tema nyanyi wana buana pinake kirati jagat. Ring 4 pamukut sani medaging inde matur semua anturat yang sang sani mengiraja. Tetang daging pebawasan ring sajaroni pidato atau pinunas mangda awehen tahanan kekirangan ring sajaroni maksayang pidato. Nah pangampuro antur tahanan kekirangan ring salom maksayang pidato. Ring pemukut antur sani ketah mangen paramosati. Inggih wantah asat nikah sani pratiga paparan yang minabang sementara sani tiawan benten sani jagi mutakot inggih berusaha. Inggih jenjang ayat kelompok 2 kan jenjang kalian macam ring kelompok 1 aburu iwau napi macam terus sani ngerancing kelompok 2. Inggih suksema antuk kata nyanyi. Sani ngerancing ring pemabah inggih punika kaping pertama tugas tawa. Sani kata nyanyi nganggen angus tentara. Kaping kali matur pangubah janing manah majeng ring ida sanyang rituasa. Kaping 3 matur suksema majeng ring sang sani sigarau. Wenten malih jagi sani mekaken. Inggih titiang serti saking kelompok 3 jagi mekaken. Nah, pinika sani ngranjing ring penutup utawi penyinep. Inggih titiang jagi nampenin sani ngranjing ring penutup inggih punika lan munah pangampura lan pangutarang para mesanti. Inggih wenten malih sani jagi mekaken. Nenten nika. Inggih, yening dan wenten sani metaken makin presentasi titiang punika jagi sudetan titiang. Wangun pidato inggih punika. Sani pertama wenten tema, usan punika wenten muda, pamangkah, daging lan pamukut. Inggih wantah sapunika sani prasida unagyang titiang. Yening wenten iwak titiang lan sani kelompok titiang kita lunas agung pangampuro. Mungkin tindak tidak untuk para mosaki. Om Santi. Inggih Om Santi Om inggih suksema pun banget niki majeng ring kelompok 1 sampun presiden nyobiahang napi sanes sampun kablik bagang iwau niki sampun becik pisan nggih. Nggih mangkin niki lanturang ibu majeng ring kelompok 2 mangkin nggih. Punapi sampun siaga nggih adik-adik niki ring Sampun Bu. inggih sampun nggih mangkin durus paparang napi sanes sampun kapulihang punika. Nggih galah sesurang ibu majeng ring kelompok 2. Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Yang Jenny saking kelompok 2 jagi nyobiahang hasil diskusi titiang. Sane ngeranjing ring wangun pidato. Inggih punika
Saneka pertama wenten murde utawi judul. Patut kasurat manut topik utawi tema sane sampun kajantenah. Sane kaping kalih wenten pemahbah utawi pendahuluan sane madaging uja astawa sane ketanyane nganggen pangasukara. Kaping kalih matur pangayu bagianing manah majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Kaping 3 matur suksema majeng ring sang sane sida rawuh bagi sane kaping 3. Daging utawi isi pidarta punika kanutang ring tema pidarta sampun kajantenah. Bagian sane kaping 4 pamuput sane madai ide matur suksema antuk uratian sang sane miragiyang. Sang ajeng berbau ngewawahir kekirangan ring sajroning maktayang pidarta. Genas pangampura antuk sahanan kakirangan rikala maktayang pidarta pamuput atur sane ketah nganggen parama santi. Inggih wantah asapunika sane presida paparan tiyang wenten sane jagi metaken inggih jurusan. Inggih yang ayu trik kelompok tiga jagi metaken nang sane keranjing ring pamuput. Inggih titiang jadi nampenin sane rumasuk ring pamuput. Inggih punika sanika pertama matur suksema antuk urat yang sang sani miragiang. Sanika pikalih ni ketang daging bebausan ring sajroning pidarta atur pinunas manggang wawahing sahananing kekirangan ring sajroning maktayang pidarta. Sanika kaping 3 lunas pangampura antuk sahananing kakirangan rikala maktayang pidarta. Sane kaping 4 pamuput atur sane ketah nganggen paramusaki. Inggih wenten malih sane jagi metaken inggih jurusan. Inggih yening ten wenten malih sane jagi metaken mangkin presentasi titiang puniki jagi cudetang titiang irika prasida cudetang titiang wangun pidarta punika saneka pertama murda sane kaping kalih pemahbah sane kaping 3 daging sane kaping 4 pamuput. Inggih wantah asapunika sane presida cudetang titiang yening wenten iwang titiang lan saking kelompok titiang lunas agung pangampura. Puputang titiang agung paramasan. Om Santi. Inggih, Om Santi Om. Inggih, sekimakin banget niki majeng ring kelompok kali tawi kelompok 2 niki sampun presida nyobiahang tawi maparang napi sane sampun kabeh bagan. Iki ibu nampenin akide ngenenin inde sane kepasang iwau nika nampenin nika boyo nempenin nika nggih sane patut nika nampenin nika nggih. Nggih wanta sapunika kemanten mangkin lanturang ibu niki ring kelompok 3 niki kelompok 3. Sira sane presida nyobiahang ngenenin inde hasil diskusinya nih sane kabeh bagang iwau. Nggih mangkin dalah susuran ibu majeng ring kelompok 3 inggih jurusan. Inggih titiang ayu titiang saking kelompok 3 dan nyobiahang hasil diskusi saking kelompok 3. Sane ngranjing ring wangun pidarta inggih punika sane pertama wenten murde utawi judul. Sane nomor 2 nika pemabak utawi pendahuluan sane daging diastawa. Sane ketanyane nganggen pangasukara. Matur pangayubagianing manah majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Suksema majeng ring sang sane sida rawuh. Nomor 3 daging pidarta punika kanutang ring tema pidarta sane sampun kajantenan sekali ring video puniki inggih punika wana buana naga irati jagat. Nomor 4 pamuput sane medaging indik matur suksema antuk urat yang sane miragiang.
daging pausan ring sejaraning pidato atau pitunas mangde nguluhin sahanan kekirangan ring sejaraning makayang pidato tunas pangampura atau sahanan kekirangan rikala makayang pidato pemukut atau sani tentang nanggen pramusati ini watasa punika sani presiden paparan titiang perintah sani jadi takon agen ini urusan Inggih, titiang isma saking kelompok pertama. Jadi metaken napi manten saling ngeranjing ring pemukut. Inggih, titiang jadi napi penin sane ngeranjing ring pemukut inggih punika atur susuma antuk ratiang kang sane bagian tentang daging bebasan ring sejaraning pidato atau pitunas mandel ngobrolan sahanan kekirangan sejaraning makayang pidato tunas pangapura atau sahanan kekirangan rikala makayang pidato pemukut atur sane betah manggen kamusati wenten malih sane jadi metaken ibu ucap Nenten nika. Nenten Nika. Inggih nyening wenten malih sami jagi metaken makin presentasi yang memiliki jagi cuketang titiang diriki presiden cuketang titiang wangun pidato punika murde pemabah daging utawi isi utawi penutup anggi warta sapunika sanya presiden cuketang titiang yening wenten iwang titiang lan samping kelompok titiang tunas agut pangapura makin sirah titiang antuk ngajurang pramusanti Om Santi Om. Nanti sampai Inggih, Om Santi. Inggih, suksemaping banget majang ring alit-alit ibu sinarang sami sampun presiden nyobiahang hasil diskusi sane sampun kapolihan iwau nggih di duaning iki sampun sami presiden nyobiahang nganenen indi hasil diskusinyane nike singa ibu sampun kesamiang becik sampun sami presiden ngeresepang nganenen indi daging napi nika publik bagan ring LKPD punika sapunapi alit-alit ibu sinarang sami wenten malih sane jagi metaken nganenen inde materi iwau punika kami presiden ngeresep niki ini sampun nggih sampun nggih semakin banget niki alit-alit sampun presiden nyobiang utawi presiden ngeresepang napi sane sampun kapoliang iwau mangkin mangda alit-alit sayan ngeresep napi sane kaplik bagang ring rahinane mangkin ibu jagi pacang ngicen alit-alit evaluasi nika nggih iwau sampun kirim ibu nika ring classroom nika mangkin elingang karyanin evaluasi punika mangda ibu ning sapunapi nganenen indek materi ring rahinane mangkin napi sampun sami presiden ngresep napi durung nggih mangkin gala ijen ibu alit-alit ngaryanin apiasan nika evaluasi punika inggih durus cumun karyanin punika inggih sampun nggih niki singa ibu iwau ibu sampun nureksaen pekaryan alit-alit sinarang sami niki singa ibu hasilnyane sampun sami becik nih niki sampun sami presiden ngresep nganenen indek materi sane ijen ibu ring rahinane mangkin mungkin sira sane presiden nyutetang napi manten sane sampun kapeladen iwau inggih titiang presiden tentang pembelajaran iwau nika 7 sane iwau sampun meladahin ngenenin indek wangun pidarto minakadi muda pemahbah daging lan pemukul inggih patut pisan iwau alit-alit sampun melajahin ngenenin indek pidarto napi nika pidarto san kenten sapunapi tata cara alit-alit makarya pidato. Kita sapunika sane presiden ijen ibu ring rahinane mangkin
Mogi-mogi napi sane kapolihang ring rahinane mangkin nika presida karesepang lan presida katerapang nika nggih mangkin amunika dumun Ibu Ijen materi ring rahina patemon sane jagi rauh Ibu jagi pacang ngicen aret-aret materi ngenenin indek kruna lingga lan kruna tira. Nggih sadi asa punika pembelajaran ring rahinane mangkin yening nenten-wenten malih sane jagi metaken mangkin pembelajaran puniki jagi sinap Ibu antuk ngucarang paramasanti. Inggih mangkin durus kekawitin. Om Santi 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 Om. Sapunika video uji kinerja praktek pembelajaran sane sampun madya Vidya. Inggih wanda asa punika Vidya ngaturang suksema.